kila mundu ni wisikana Syana ni wathimo na wathimo wa Syana no twikita wathimo kwa atandithia meki bathukanio nyini tawa Steven Mwema na oyitwi ni musini wa wote ila akaunti ya Makueni na nina ukethia na no thoche kilunguni kicha wia ni wia na pe mama no nie aithukuma wia wa kutangwa Syana nenda tuthi tunene nake tumanyakana wia wikindu na kana indi no tuwite wia ni wia ukatunene nake mwendo museisia ni twalika bande ni tuthukome tumana thukuma wia mwau na uwia uthukuma wata Ann. Yes. Watinda hata we? Natinda nesa. Tueleze uyo waku ni uyo mo? Uyo wako ni dili ya na kutangwa Syana kuma kalaka asyawa kana kateka syai ngina kana kena miaka 15 miaka 15 yeah. Whether ye andai mama yo wangu wakana nicho? Nethi ya andai mama wa Ngua mwaka nona ni dili na Syana mimi. Wambe yendi? Naambia uyo wako last year. Mwaka muthelu. Yani mende yao nguona ni kuma wa mwaka muthelu? Mwaka muthelu mwe 11. Wambe na mbeza Syana ata? For a start naambia na ngili 70. Ngili miongo mwanza? Ngili miongo mwanza. Kuhu yono wenda kendo tia ni silingi manelo. Niketha wisethia ni watata kukwata kila vandu kila kindu chonthe kikwendeka no se ukesethia ni weyumbania uyambia uwia ti wia waku kita kwa muko mundu ukesilia ukasya ni amuka ningekie kawila ka fulani nikekwenda obitiba nini pe uyongo athukuma wisa kwambia uyo before nikie uyo na ekite mpesa yeah na USAID flow yayo ndiko na indedia muno na USAID ni na thiukite ngamanda pandu kundu kutonote okwitha kutesa sindu cia Syana ngakosa niwone kalile ndi na ya mutwe nesilia no nitonyo bingwa uya wa kutea ibeti ngito USAID ya mundu abika bandu niwo osa sindu cio ndi athumuite akathi nomba akathi kwetela mwana ko uyeka biasala ikitha kindu cha maana kwitha kwamba weka research ukethia wese baba chao na baba iki kana ka weekend kufanya research ni important nondo kitatha cia kwa kumana isoko ni lawe mwimeana nikethoka manaka na we na competitors kana we ukawiweka we side ya we launch we also ni wese ndo andu ala waile that we deal namo ondo mwe ingi ti ondo mwe na wiweka mwe ingi ni kwetha beka competition yes kuwa sisi we andu alama titabe andu na tha mebono anini makona uyo wa alama tesa yangu asia Syana yeah yimbe sino singibeto ngilime ngo mwanza wambe biasala wekito save kana ndi bandu wathukuma kana umise pamba zezu sia kwambise biasala usingibeto okay na thukuma before nambe unique mpesa na thukuma akota mutumba wandikito kana we andikite we andikite so mutumba ni usuni wonomba ni sio mbesa ombola oni sevete ombola na uka USAID ni ngwenda kutulia bandu bamwe na ukanekia mpesa nona ito nenga flow ndo ngwenda wone sili una research ya alafu una sili nekia uyoyo wako na imetumba weka uthio kana soko kana nilawe kala bandu bamwe mutumba na thio kana soko kila bandu be soko ngathikotabo ayuona watoto sisi ibindela thukuma mutumba na binda yeo tangwa Syana ni yebela ina mindo yena kendo baini no nase uyo we afadhali mbewa wangu akuthio kila bandu na kila mtu na customer make bathukani niwo lakini watata kukuna mbesa ilo thio thukuma peo expense nondo be la uku lazima wewe ya moyo ni lazima wewe ngali leu ukona lakini ba at least without yesu withukumia mwiso wa mwaino gwo kwitho yende karchao rent ya nduka aya yuko na mindo biasala imota si hotel ni washa utho wa mbando ya mutu na utho wa kangi iba wende ka kwitho wena cha wibingwa uyo wakota Ngua Syana wende ka with twase ina experience ya kila u deal nacho utanyeta ni musi ndo ni musi ni nisi kana kaisiawa nikende ka kindu kina na nikanidi yake na kiu kesaidi akayuka nikailetha na kila kindu so nina experience ya kila kana ke need mindo kunota wetha hata mio sia tu kana chao kana socks kana chao pengo bia
ve vest ve socks ve mittens cia moko ila cia kwikia gloves cia moko sitawa mittens ve rompers ni Ngua ila ndituikia ila ikwatanite mwi wonde ya kana ya mute ya ve bulana ve tusuti ve suka ve mabula sendo mbingi na mbingi stockings na you promote ya biashara wako kana andu mama nata kana ba wina biashara wako tongwa Syana nini pingwete Facebook page na ngekia mapisa bubu kila kitu ndakyo meonidi mundu wangu lyo makulyo ndisongea nini promote ya through WhatsApp ngameke whatever I have kana naete new stock mukethia na post mundu akangulio kiloko need ngamoeleza kuenda kwa yu ibindani yetwe mitandao ya mekumukanile kana social media ni tethete biashara muno nundu waingi memanira sindu through social media nonete mindo kibathukano cha uya waku ila utatumia mitandao ino ne o yutumia mitandao muno nundu be kindu customer without esikini chao akaukulia kita wata kana kitumika hata pa upoto na kumuelezea kindu kitumika na chao nundu achoni yapu achoni ya bubu post it okay na kurelate hata na tubundise ulo kurelate na customers ya mundu well the way so humble to your customers, friendly yeah you should friendly okay hata wale together wili hata saidi ya we not anula customer alika no mudhocha na ngonze saidi we mudhaliku ukamonya na kulia makulu ndukesa ku ata ukonosia saidi mudhaliku ilo muelesia kila kindu chonde na ukulio na hata kwenda kuwa ni right yake kumana pendo alizowa kosa yu wamira peke no serampeti kana wasija rompers ele kwa kulia kwatanga kulia nakabage ni mbeke kabika bandu na kwenda mana ite wata no kwisa kukaone yu ando asema kuata mundu usuni customer no kwenda mana ni wamana ondu wamana no kothio maybe yo thia silie oye kindu kila kana yewe ate obikyo bei akukulie kana be kingita mbesa sawa beso nini ko mundu ko bageni ate kwa ndo ni vanu ndo wamu aya you uyono wako utethete ate nundendethia nundu nyeni nyawa Syana ile na sofa ninonete ninonase nitonete kona ni mama ni manage family yako ko wethete family yako nasa nini maithete nesa ninzomethia cia umwe school na private school so nini wa ndona okwevita ndo kwikala ukaiwanza ukethia na lunch ndi kuonaga ndia senya yako sasa sio mwe lunch na peke ndo watho na uyono ni na assets kidogo twase twindu musie ko uno kutethete muno ndethete muno na uyono ki serikali pe requirement kana pe kindu chende kana serikali pingwa uya tono ni lazima wewe kanzu ya uyoyo kila mwaka ni waitha renew license ya mwaka osu ko sibaki moi kana chumane ki mwaka ni ki mwaka maibita simba Syana ni according to your business ondo business ya kuyana maka sisi ya business maka sisi ya maka dhima makonondo ya waile either uichaji wa maka kuandikia ko uyono uyono yu waku no wetha wombe sembinge muno sia kanzu ndia sene mbinge kwa mwaka okay kwa mwaka ndia sene mbisa mbinge no tazana ukona utonya kweva ninda tando na ngona ndona ngabikia kweva ko nisipenda no wethia kanzu ikilia beta makatungi ya katuma kabingwa ko ne nukwata mbesa wetha no wewe tiwa ndio ama kutungia kanzu ya beta aye nini sini naile ninaile kweva kanzu nondo ningupukome okay na uyono waku niwetha wina maumu kana challenges ina challenge nondo tikila muthenya ukwata customer tikila muthenya nguta ambaye nondo no utonya kuga ukegala ba muthenya mwingi
wala gwesoto nemwe uka kota customer ma kutoka kule kini ni kule hii uketha andu ni makole kusiasiana kana tiko sikwema kusia mesi kila mundu aenda na budget naitha mundu abangite ni kwata mwiso wa mwina ilo kwata mbesa siano isonguka ku shop na ingina ala mundu woka aithumba ni iti akakita kosa sindu kwa imwe okay tia yola mundu okukakasia inu mundu nenda kakovila nini mundu ingina na size muthe mundu omba ni iti budget yake o kaba akoga kosa sindu imwe akathi keko mundu nduthukuma wia wa kutangwa siasiana utona etha wiko na wewe ungewi wawe ngona twase ni sioko kutamutumbosu so ya ni wa nundu no wani wo wandethe se kubingwa uyoyo ndwenda kwandikwa ayenye ndienda kwandikwa yikwana naku peke bathukani cho cha kwiyandika na kwandikwa okay kuma na andiki wenye no ni wechani nundu yandikwa na kuthukuma cosmetics na tena tsasi beauty okay so ninonie chali nundu ni lasima ubike uyane withe wina mathina me bandu kana utena gathina ke yalio ni bu yalio mutwe ni lasima ubike uyane tamwea aya ni lasima withe we ona we trust customer pe customer woka maybe mwatitane ndo kwenda kuthika ali na customer nundu nukia kuvutwa uyane okay so ndia sia kwandikwa kwi moyo kwiandika kwi moyo nundu no amuka mundi ukasia ini ni wande iwanesa ngasio mundi ni so bingwa uya wako sasiana masasi wange kwa chesa ngana ne iwanga kaba lakini ni siwe mwandike ndu isa kokoma no ukio na uyiwa na no ukio katia wa bingwa kwa muthenya musio uyo waku no toto no so bikindu chanata kwa muthenya musio twase no ni make around 20-25,000 na kwa kana ngoi muthenya omwe ngilima ngwele na itano izo sino musala wandu aingi muno ma ofisini kwa muthenya usiwo thukuma muthenya omwe usini muthenya omwe isu yutwase ni muthenya omwe musio na ini okulie kwani kala tu tasikala kiatu cha kana kitu noto ambia Syana hiyo depend pesa kwambia maana na gina maana monza kiatu cha kana manana yes naona atwitho wesa ndo zitu cia zilingite isiti yako kungwa cia Syana siembeza ngwa cia Syana siembeza kumaanisha yu neka hesabu ya bagubi ya mbao na 30 mindo uthukumete nesa methana yonthe ngilima na thanthatu mana tano nusu milioni kwa ndo bicha kwata milioni yani okay ndwesa yu ndwesa kuthukuma twasi ndwesa uthukuma wina no twambo kwisila baba ai muthenyola muthuku muthenya muthuku na ni nthukuma ona maneli ngeno kana maneli nthini wa mwai mithenya letha mingi ni mithuku kana ni misio twase ni la mithuku nundu customer siakwa ni la sia tisia kila saa sionthe ni sia ana andu me aito na tisia sionthe metha andu metha makuite magu so siakwa tisia twase tisia kila muthenya na sisia kila ibinda twase nthini wa mwaka u mindo mwila withawe musio ula withawe na customer mbingi Syana mbingi cia wai mwila wani wena Syana mbingi yani wena customer mbingi newe okay ndiye sakwe kana sithacio nthi bulanite ni mabulanite ndo kila mwai withia be kana to siao ndiye se so mwai yo wena cia wi museo kana mwai yo nge wi muthuku ko andu makakola Syana wenuka ni neno kama no ko wenda ku encourage andu mekate megale masia yete kwanza na ndata kuona mundu muito bana ni wa moyo mingi muno no ni nizo si custom ni muvya muno nundu akunengana na Mutongo TV ngwatane ya mukamba ni watethia andu ingi na indi ni twathewa lulwa uyo wakuta ngwa cia Syana ni muvya muno na kwa nina shukuru muno na nitu kwatiania imo Mutongo TV ukilungu kiki twa wia wa Mutongo TV ngwatane ya mukamba na indi mwendo musese kini kilungu cha wia wena kwa Steven Mwema va Mutongo TV ila ni yongwatanio ya mukamba na indi nambothi mwabaini itina vindete yasa tuko maneva studio nena mutaalamu twende nonena nisia maundu mavi ya sala twethiana